Iba't king meto nga international company king bansang Alemanya, dinakeneman para ipakit kaya bansa, ing meto nga makabayong teknolohiya maging maragula sa kanu, king problema kareng matada rin kayanakan. Iting mo ng pepakit kaya probinsya kareng estudyante, king syudad ning Mabalacat. Ay ning balita ng Paulo Marcelo. Ing makabayong teknolohiya ang magpadikta nung atin niyang problema king matayng meto nga anak kilob ding mapilan mong segundo. Iting pigmaragul ng ning meto nga representante ning meto nga kumpanya king bansang Alemanya. Iting plus optics sa pepa siya ging produkto ng pediatric autorefractor anti mong kukuha mong litrato. Dapat agad nang maglawe at magberipika kareng matadareting anak. Agpangkang Rene Ragna, marketing head ng may sabing kumpanya, iti kanong makabayong teknolohiya, mapilang banwa ng panigaralan bang makasawp lalo na kareng kayanakan, kareng pakakalulong lugar. Yeah, Plus Optics is a specialized company in binocular vision screening devices which enable us to measure children from the age of 6 months to student age and prevent children from developing an amblyopia, which is a very severe disease which makes children blind on one eye. So the worldwide prevalence of this problem is about 5 to 6%, which makes of all people, of all people worldwide, which actually makes about 5.5 million people in the Philippines being, let's say, blind on one eye, being amblyopic. Iti pepakit at ginamit kareng estudyante ning Dawu Elementary School, king syudad Mabalacat, king pamagisan metong ning Lions Club, Angeles City. Agpangking spokesperson ng grupo ay Sol Flores, iti kanong maging maragula progreso, king maranong eye testing para kareng anak, lalo pat malyari ang gamitan iting teknolohiya, ang gampang kareng bayong bite mo. As much as possible, we do early detection to act on the problem. And since we don't have a mandatory eye health checkup sa ating mga public schools sa Mabalacat and sa buong bansa, ating sinusupplement ang hangarin na ito sa pamamagitan ng Lions Club. Sa lukuyan kanong balaos ni tinda o papakit reng may sabing kagamitan, kareng miyayalo ang gobyerno king mabilugayato, banga pakit ing ulagan iti, para king magtasabilang dareng anak atin king may sabing problema. Dagdag na pang ragna, ametong yakanong Pilipinas kareng lalawendang maging priority country, kambening karagulan ning bilang ning populasyon dareng kayanakan, ang poing kera kalan dareng kaluluketi, alang pera para magpalawe agad kareng doktor. The reason is that I think simple. There's a lot of population here. There's a big population and not enough screening. Yeah. So the Lions Clubs here in Philippines do a great work. They already are in the schools. They do vision screening programs. But obviously, the manpower might not be enough every time to screen all the children. So we chose this place to support in order to reach out for even more children. Ako po, Paulo Marcelo para King News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.